I couldn't cry initially, but I was just like crying on the inside and just overwhelmed. Full body chills, just surrounded by so much aroha. I could feel our tupuna just holding Hana's hand. Hei ringa toi no Ngāi Tahu, kua topa o na parirau ki te ao. Kua tai atu a Tākuta Fiona Pardington ki te Venice Biennale, me tōna tungane a Neil. There's a huge pressure on every artist that's showing at the Venice Biennale. You know, they call it the Art Olympics. I'm so proud of him, and he's put so much hard work in, but he's just so talented. I just knew that it was the time to celebrate our community and to bring forward the talents of everybody, not just me. Ko te Venice Biennale, tētahi o ngā whakaaturanga nui whakaharahara o te ao, mea ki rā ko te tauma heke o te ao mo te mahi toi. E whakatairanga ana i ngā mahi toi, mahi hoa whare hoki. No te tau ko tahi mano warurau iwa te kaumā I timata ai te kaupapa, a kei te takiwa o Venice, Italy, e tuana. The international exhibition is accompanied this year by 100 national participations, 29 in the historic pavilions in the Giardini, 25 in the Arsenale and 46 in the historic city centre of Venice. Ko te whakaaturanga o Taharaki, Skyside, e ruku hohonu ana ki ngā whakāhua o ngā manu e noho korehāhā ana I ēnei rangi. E ai ki a Pardington, ko tōna whakaaturanga o te taha o te rangi mai te tau 2024, te ihopu manawa o Taharaki, Skyside. That's a place that we're reflecting upon. So looking at the horizons and the two hemispheres, the northern and the southern hemispheres, and the stars that sit within that. We're looking for a conversation, a resonance, and so Hana's wonderful for that. E hara I te mea kua haere takitahi a Pardington. Heoi, kua piri mai te tahi tira no Ngāi Tahu ki tōna taha. Pēnei I a Tākuta Hana O'Regan, kua whai wāhi mai ki tēnei whakaaturanga. Ko taku honoka ki ai me tēnei o ka whakaaturanga noho ku te whiwhi ki te tautoko I aia a kupu nei, kupu tuhi me te tito I te waiata hei hāpai. I aia noho ana ki tawhiti, te tino tawhiti mai te kāika. Nā reira, he tika ana kia noho mai wā mātou kupu, tā mātou waiata, kātira a tinana nei mo tēnei wā poto nei ki te tautoko I aia. Koira te honoka e kare, miharo tēnei wāhi. Ko wātea te whakaaturanga a kua tūwhera ki te ao. Ka tū te whakaaturanga nei ki Venice, tainua ki te 22 o Noema. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo